Merunge Chinka Kichonsi Ndizi TV Obwensu Vuomogusi Goika Ijuma Chinsa Kumebiri Chamambia Goika Chinsa Isato Imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli ili tukuliao ase Obwensu tumede na manga korakanire kuri tukuli goro nuko tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini nebwate ona entwe mwanjo muriga lintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D Morobiri no yo muvuka uguchakia na kurosa litukuliao asenchiri ndunge kima Enzakia ya Ndizi TV Sugo kumanya iguru yamangana siasa aliyatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera kunelia Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual sejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS basabali mo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesumole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka kunyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie Imeya Ndizi TV na ukwaniri andonsi asoberete umoncho mulgiriya Ndizi TV asenchera yabene nechinga kichina ngo kwaligania SMS ito yamangana maya chinsani komichia bono margoba elinko manyegati yali togende to kwaliganiria SMS ito kurubaga kete weka chinse chiga inyira chitariki ni 13 lituke limuryoka maiga yogo chingara litukense ya Kenya yanyorete obusibore omutyenyi negesunte kyamasaba omwaka wechiri bubere na 20 nayo munyoro buna chitariki bune chiarero omutyenyi buno yorerege nteki yago sekeben Kenya latakega kolekana ACNC mugete unabono omwaka wechiri bubere noyomo chitariki bune chiarero se 2001 chitariki bune chiarero omutyenyi buno yorero igaba begwa abanyarete gosagana ebunge ya India aboigo abantu 15 nigo bakwete asobo sagani obu boigo chitariki bune chiarero omutyenyi buno yorero nali omura wense Iraq Saddam Hussein anyarete gakobe kubyara ayu na ya kolekante chinga kicho kolende SMS ito ya mangana mayase margoba yabono na riato kwaligande tiritira nenkoro kwa Vincent Onyancha.
Ritukeli mulioka maiga yogo chingera henga kense ya Kenya ya nyorete obusibole nyorobuna omurai wenso muskuru Kenyatta abuli tukole igoro haso buhamo niganyarete kobaganiria abakenya bonse suku kwengiana bwigo omwaka omujia bwa magenderero uruka ukwana kuruchinse mocha hulu pakiri tukole igoro haso mujigo nyata ko kolekana abwasa abantu chiribo kumibaikirane niga tebetebuna oseniga baganirete Christmas yekiya asenchera yabene. Let service be our inspiration for the future, end of quote. And with this message, I wish you all a Merry Christmas and a prosperous 2022. So we, therefore, Your Excellency, I want to congratulate you in front of fellow Kenyans here for the work that you've done that will only be recognized many years after you've left office. So we congratulate you and thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Togo suka mutwe eskuru yabamura ya iku egotoka chinse mochia chuka amo neli yabanyaroka ya kambala ni gobono ya betereri abana bukogenda nka asiri tukulelero aya niga go chama iga yomolero gwateka kibogo kirali tukulelero oyo nyarago samba enyomba yoboraro abayiburi kurwase eskuru yibono ni go batebiro butukwe bocha kigwe eliko manyingi kere eskuru yo gwateka anano muro gwateka nago sambe binto byonsi byalenga sinyomba choboraro. Kuna jambo moja ambalo tunasikia uchungu tukiwa wazazi, kwa sababu ile shule wakati iliharibiwa mara ya kwanza, sisi kama wazazi tulitulia, hata kana kwamba tuliambiwa tutaitwa mkutano na hatukuitwa. Tulitoa hizo pesa na uchungu mwingi sana, ili hali wengine hata hawakuweza kuwafikiana. Lakini wakati huu ambao tena tumesikia janga tena limetokea, tumefika mahali hapa, lakini hakuna suluhisho ambalo tunaambiwa. Hakuna jambo la hata mkubwa wa shule atoke tu atuelezee ni nini kinaendelea. Na jambo la kwanza tunaambiwa kuna dorms zimechomeka na mattresses na nini. Hatuwezi jua hizo damages kama sisi wenyewe hatujajionea na macho. Tuna hofu ya kwamba kama shule inachomwa mchana na hakuna mwenye anajulikana mwenye amechoma, je, na usiku ambao watu hawaonani shule itakuwa aje? Tunataka principal atoke kwa hii hapa ndani akuja atuambie ni nini kinaendelea hivi. Hawezi kutanganya kila siku 15 days atatuita na tuangalie watoto wetu. Mimi nilikuwa nauliza aje, kwa sababu nimepigiwa simu shule imeungua. Mbona tunakuja tunafungiwa gate? Mbona wazazi tunaweza jaa hivi na imagine tumekuja haki yetu. Kila mzazi sasa hizi kila mtu wako na hofu, hatujui ni watoto wagani ambao wameumia. Gotigana no roboti urugosuka mutugo chia so roboti runde oyo kabero maseneta we county ya Kakamega bon halwale ligobona mochiri abawaziri bonse bali baikeranete asomonyega ubwazimio la umoja oyo kolekanta segeti ya Kasarani ase umuraiwe kyamage ODM rero linga anyalete korali benne na chikoligia ekerugo kyoburai wense bone alale ni gate birebuna bali baikeranete orana abawaziri betigie mirimo rimuryoka eli banyale gosoa asensemo ya siasa chinga Kyo nigo boni alwala tebirubuna igeni benyinga ya serikali ya tumegete aso kwariganio moyigo yokolekana tasegeti ya Kasarani se county ya Nairobi. Kama leo ya Jamhuri Day ni siku ya maana sana vile kila Wakenya wanajua, lakini tunalazimika kufikiria mambo ya kisiasa ambayo yamefanyika wiki hii vile mnaona. Aliyekuwa Prime Minister Raila Odinga alikuwa na kongamano la kuidhinisha azma yake ya kuwa rais, ambayo ni kitu mzuri constitutionally na kisheria.
But it concerns me kwamba kwa sherehe ya maana kama hiyo ambayo serikali ya Kenya ilitumia rasilimali za umma kumsaidia Mheshimiwa Prime Minister, inaweza tumika mbali na kutumia vibaya ya rasilimali ya umma, wamechukua afisi za serikali pia wakatumia vibaya. Na maanisha kwamba ile security yenye tuliona hapo haikuwa security ambayo ilikuwa ya chama. Hiyo ilikuwa state security. Jambo la pili, Wakenya mliona tulikuwapo hapo na wafanyikazi wa serikali, haswa cabinet secretaries. Peter Munya alikuwa pale, niliona Eugene Wamalwa akiwa pale, Kariuki alikuwa pale na wengine ambao walitajwa majina yao. We want to tell the president, hata kama anataka kuendelea kumdanganya Raila, haiwezi hiyo udanganyifu akasukuma mpaka akaleta. If they were functioning under the rule of law, we would have asked them to do the honorable thing, ambayo ni kwamba wakiuzulu waingie katika siasa. Somebody like Eugene Wamalwa, it is very clear kwamba Eugene Wamalwa has never had his heart in the ministry. He has always hanged there ili apate nafasi ya kufanya siasa. Na gotigana no roboche ruwa NKM ni geichanete maiga yabana kurwa senkeyo abana murabata tobo no batwariro muchando bogotara konengana nangina abana buniga gote abuna abana bayiniga bayolete bijya kurubarenga banda wikabono babera abantaba nasa bono batwariro muchando oyu okwirira bagusinyo gotara abanyagatari boigoni go batebire buna go bagandrete no bulingo na bigo botukiweme erikomanya ko sekonyara komanya bureri kyobo abana babwate na nabo ni go bono ngina aganirio bokonyi elia anyale kurwareri abana baye. Na vile niliwapeleka mpaka wakamaliza kliniki, utayaona, nikitaka kutoa mtaziona sahihi. Watoto walianza kugonjeka tu, hata uwezi elewa aligonjeka kivipi. Unaanza tu kuwaona tu tofauti tofauti. Baada ya muda miguu ikaanza kuleta shida, sitafanya ile kazi nilikuwa nafanya ya carpentry. Nashindwa kupiga jack plane. Hivyo mpaka sasa hii. Our symptoms are manifested at around 30 years. So it's a gene that men are carriers. Now, men being carriers, you can now you know why the only male are the ones who are affected in that family. Ekiumbe kia banachi ebina amo nabaigereri asebigambiro haiga Kenya litukulia lero nigo bako robocholi bwabo obwakolekana asobagania yomo ime yensemo ya Naivasha abanachi ebina abo nabagona abaigereri yabo nigo baligetiko choro yora chikotenera ebyombe ebyo nabo asobocholi bwakolekana oyo kabere omunachi ebina asensemo ya Kibra Derek Kahemba niganyara kohomubwe nagochoro buno yogo chikotenera ebyombe ebyo Derek niganyora chikura emero chimhibere emerongo kenana kyanda abayigo aso omwamereri oje bwankegima anyara kanyora chikura emyeyemo na 10 nyorobochori obuni go bwakorwa amo nekyombe kaligetenete obochone chimbe IBC na kigiatene robochori obo obono bwaerire. I want to congratulate my colleagues who have been elected into office for the various positions. I know it is out of hard work and commitment that you had the tenacity to convince your voters to vote for you. I know it was not very easy. Some of us have had sleepless nights so that we come to the far that we have come. I want to congratulate you, and even those who were elected and opposed, is because our members have a lot of confidence in you. I want to assure all our members that we will stand for the unity and the strength of our association. We shall not allow any man or a woman to break down this association, so we will work together to make sure that the welfare of our members is guaranteed. As the lawyers for all the members of KMJ, we have worked very tirelessly to defend as per the instructions issued to us by the office. We shall still pursue relentlessly to defend all judges, all magistrates, and all cadres
They are also citizens of this country. They are entitled to the rights of the constitutional provisions that are there. Gotigana no roboti ruo mumanyete buna ensemo ya Western kiro mwaka igoba gutwara chigosori chiria ase chiheri chikurwana chiatwareke minano ekero chiheri chikurwana sensemeyo obono enkeye moni getigarete no moichano no gukumia maiga yo mobwenke yuko genda ase chiheri chiare kurwanira omoyego korukiro mwaka maiga ya yeheria yema ikarwa chiare kurwana geti ekanda so omoga koyo moisaranse to bwa omanyakata na Joseph Opande asiri ya mwageta ase kubakiaye na kumuita ya mutajete abwa senkora yaye yanyarete kegosoka ekerarenga gotengera gosori ase chieri chikurwana amenye kurwa senseme yibona ngo bayimukiriye getambokero nako yeite eri yugoika gukwa ase wono omonyene heri eri anchiranite getambokero ikyo nigo chinga kiechi amenye kurwa senseme ya Western ewa chinsemo chia mtetemu ekenyorekyo ase akorukuna mumias imeye county ya Kakamega babure serikali ya county ya Kakamega kwa ene kibuna ngorosi bale bitie biya ase chiheri chikurwanira ase gosori yabo ya kiro mwaka asibagania serikali kubwaterana likonyara gutanga ama kweranga bunayo inyura ekenege kolegia kabere maiga yo mwako etanaro eri monigo yatatito yo masege kuba nujine rusireti obugima bwaye. Wakati ng'ombe iliona tu huyo Joseph Opanda ako pale, ng'ombe ilimfuata mbio. Sasa ikapika hivi akaanguka mbele. Hiyo ng'ombe itauawa na tutaiua leo. Haiwezi tena kubakia kuua binadamu. Hiyo sasa inakataa kukaa na binadamu kama sisi. Ng'ombe ambaye aliua Joseph Opanda ni yangu. Mimi siwezi nikapinga maneno ya wazee kwa sababu hao walitutangulia na hao ndio wanajua zaidi maneno ya kimila. Kwa hivyo mimi sina pingamizi yoyote ati wasiue ng'ombe. Mimi roho yangu imefunguka, wazee wafanye kimila yao ili boma ikuwe safi. Gotigana no roboti urugusuka gochi ase roboti ronde kiama gia TPS ikioge kurawa na Mwangi Kiunjuri igobono ba muchiria barai bali bagendrete we yakera siasa na usigo yakere koko chinse mochia siasa ekerokilinga kiya siasa etaraikera Mwangi Kiunjuri ni gatebire buna abarai yabo igobente koligereria magendra sense ya Kenya na nene goikerani ensemo yobolendi igachinga kiye cyatebire buna county ya Laikipia nigera saba isegi cyabere chikone kiwa asabuli yabarai yabo kunyara kuligereria chisegi kira sensemeyo na koleta omorembe nigo abuli yabana siasa bonsi kubwaterana na gokinia obolendia sense ya Kenya. Tumesema kama TSP, one of our condition, whoever we are going to elect as President of Republic of Kenya must assure us of our security, must assure us our properties will be respected. They must assure us we can be elected wherever we are in this republic. That this nonsense at Oromolan must come to an end. Lakini sio kuzunguka, hakuna mtu anazungumza haya. Tunataka Raila, Kalonzo, Ruto na wengine tuwasikie wakisema kwa runinga shida zetu za Laikipia Oromolan, manake hizo ni shida zetu za watu wa Mount Kenya region. Monchu mulgereria hayungati togendete ukwaliganiria asemeseito ya mangana maya inyira chikoraga ense ya moya bono margoba ingina na SMS igana indasiri bwa nyare kugosansamuranira na gukumanya ali abalike baito bagendete gutwaliganiria kero yaragirense ya moya bono margoba ngo wakirambia asogo chara gotengera Ndizi TV obwansubu mugusibu na botambe aye nayo gerete to koletera yonse tonyera gukumanya bali bonsi twabwaterana kwera ndimbi ya mono asogo sanga amona into inyura na bogotubwati wetera se mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News na boigoto bwate wetera se ya YouTube buna Ndizi TV News eritunare gukumanya ali yagendete gwateka korwa chinse mochinde chikoraga chinse 11 ya bono margoba oyong papa nere papa antivirus ngojara somuro buri manyakante buna chingero cheito igotoska kendra gotengera Ndizi TV omolyo mangana ya chinse 10 retirane nkoro kwa Vincent Onyancha.